Filmska otmica Nemca u Beogradu. Nemački državljanin P. kidnapovan je u sredu uveče u naselju Ugrinovci u Beogradu. Oteti 32-godišnjak se krio u Srbiji zbog međunarodne poternice raspisane u Njemačkoj. On je pre nekoliko mjeseci uspeo da pobegne iz zatvora u Njemačkoj. Nakon što je jučer pronađen u gepeku auta osumnjičenih osoba, određen mu je pritvor do donošenja odluke o njegovom izručenju. Dvojica uhapšenih su Nebojša V. i njegov sin Žarko, kao i njihov saradnik Milorad J. Svi su brzo uhapšeni u akciji lokalne policije i višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Njegova devojka je obavestila policiju o hapšenju, koje se dogodilo na naplatnoj rampi u Šidu, nedugo pošto je dobila telefonski poziv od muškarca koji je tražio otkup od 35.000 evra da bi oslobodila partnera. Nebojša je poznat policiji, dok je njegov sin Žarko neko vreme proveo u Legiji stranaca. Osumnjičenima